katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninashusha moto, ninashusha moto, moto lao, moto lao, moto lao, moto, 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 shusha moto, shusha moto, shusha moto, shusha moto, moto kwa hizo madhabahu, moto kwa hizo madhabahu, shusha moto, wamefungia vitu, shusha moto, wamefungia vitu, wamefungia vitu, shusha moto kwenye hivyo vitu, shusha moto kwenye hivyo vitu, kwa jina la Yesu, shusha moto, moto lao, moto lao, moto lao, moto lao, na shusha moto, moto kwenye hivyo vitu, vilivyofungia, watu wasiombe, watu wasiombe, watu wasiombe, inafuta, nafuta, nafuta hayo magano, nafuta hayo magano, kwa damu ya Yesu, nayafuta hayo magano, kwa damu ya Yesu, hivyo vitu vilivyofungia, watu wasije ibadani, watu wasije ibadani, ninafungua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nafungua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto, hayo majina mliyoyataja, hayo majina mliyoyataja kwenye hizo madhabahu zenu, ninageuza kuwa moto, ninageuza kuwa moto, ninageuza kuwa moto, moto lao, moto lao, moto lao, moto lao, moto lao, moto lao, kwa jina la Yesu, moto lao, kwa jina la Yesu, moto lao, kwa jina la Yesu. Hizo sindano, mlizozichoma, nazichomoa, nazichomoa, nazichomoa. Hizo sindano zimechomeka kwenye vitambaa vyeusi, hizo sindano zimechomeka kwenye vitambaa vyeusi, nazichomoa, nazichomoa, nazichomoa kwa jina la Yesu Kristo. Hizo sindano zinazochoma hatima za watu, hizo sindano zinazochoma afya za watu, nazichomoa, nazichomoa, nazichomoa. Hiyo mishale iliyoituma, hiyo mishale iliyoituma, naigeuza, 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 irudi na moto lao, irudi na moto lao, irudi na moto lao kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto, moto lao, moto lao, moto lao kwa jina la Yesu Kristo. Na watu waweza kutoka kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Na haribu kila mapando, na haribu kila mapando, na haribu kila mapando, na haribu kila mapando kwa jina la Yesu Kristo. Mapando ulionuiza katika kanisa la Tanzania, mapando ulionuiza katika kanisa la Tanzania, watu wasiombe, vijana wasiombe, ninabatilisha kwa damu ya Yesu Kristo, na nabatilisha kwa damu ya Yesu Kristo. Manuizo uliopanga, manuizo uliopanga kwamba watu wasiombe, kwamba watu wasiombe, na yabatilisha kwa damu ya Yesu Kristo, na yabatilisha kwa damu ya Yesu Kristo. Hayo manuizo ulionuiza watu wasimjue Kristo, hayo manuizo ulionuiza watu wasimjue Kristo, na yabatilisha kwa damu ya Yesu Kristo, na yabatilisha kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na yabatilisha, na yabatilisha, na yabatilisha, na yabatilisha kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu kanene mema, damu ya Yesu kanene mema, damu ya Yesu kanene mema, damu ya Yesu kanene mema kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu kanene mema, damu ya Yesu kanene mema, damu ya Yesu kanene mema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu ikani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila panda katika jina la Yesu, nabatilisha kila panda, kila panda katika jina la Yesu. Kwa
Yesu, katika jina